Kami ay pe magfelaivi. Ko lale fielaivi. Kau ki fielaivi. Menat ko lale fielaivi. Ami. Lale fie pousi. Lale fielaivi. Man. Moi no ki pre-workout. Heila na osia hega do gala do tolo. Coffee ai coffee. Ki keno ko foi maso ka do gala ka to ho ka mea. Kai ke. Ko ki fie laivi ko ni ko laivi fie poto. Laivi fie poto manuki faka aluma. Vai bea ke o fie poto go poto. Manatu iyo. Kai fau ki laivi fie poto faka aluma. Ki de lo pete te kamata me fe ke o te whakapo uri ak mantu ko whakamata rili. Hoi. Tuku au ke o fie poto. Au ile pe ana ia a ana. Au poto pe ana tau he mea koe boundaries. O ile pe ahok lai ne. Tātu to fiha. Koe we I hala iau. We I hala ia. E gula fo ati tātu go poto. It's legit, huh? Kai be ke lau ala I be pa oficiale o poto ana beka o ia whakailonga ana beka. Maino. Padu wa go poto le vau. Kai fai o video ben ke kau American do. Kai ke te video atua ke kau to nga. Kai ke. O pehene tau mea. Ngawe vai ena, ngawe vai eni. Iyo. Mooni. Pe au toi pehen pe tau mea. Na ake hiki whaka kuho tao, homo tao, me he soft skill mauloto, ke legit na drain mo to hange ko mi, ba do galo ngawe vai. Okay, potentially ana beka. When it's come to that, do I be age to fie poto ai, he ai be ko potential ai. Manato o lai seni State America wa senhor Tony. Io. Koe kau tonga koe nau ku lele mauloto be o ngawe vai o ko ui e awia koe soft skills. Ko ana specific ia na legit hono foi e ku foi front behind aku tato fia. Na train iau foi front behind. Koe na ia. Ai mauloto. Ai na. That doesn't mean o tanga we vai fata down. O tata o ku ke te potential be go te potential be au o legit be au he vale ta legit go model. Manatu ki ai homo tao. Yak te ame ki me ta ke alu mai. Ka to ke alo gym, Koe vare kukua. Ike vare kukua tu pe me tonga. Ha vai pe ki American o ke vare kukua pe. Pe te ke vare kukua pe ko ia. Manato io. He kai uhinga ni ia ko ki fa manato atu pe. Te ki hange ko ni te ki algo hang around mo ka mea o ku oficiale e na whakamonia ko. Pea ke punaha ke koe ia o kau he riri whaka oficiale mai. Te kei vale kua pe koe ia. Mamatu ki ai. Neongo ia. Mai kau atu haki
tā noa whakatata. An example, ke unga ke mahina ko ware kua. Ko hai fui. Okay. Koin ko maa whai maa ke o tā noa whakatata atu ki ai. For an example, ki a ko ware kua e, whang ware kua e. Ko ha princesi. He kia tau princesi tonga manatu. Ko tau tui ho i kakai. Ko princesi mo ene te manatu ki ai. Ko princesi pe princesi ia. Te ke te pe ko e ia. Mahino? Neo ngai ho hang around mo princesi. Pe ake anga manatui. Ko e whahenga tanga tau pe heni. Ko mea ko ia was Bruvia research. 5 people that are around you o now influence ko. Ka pau ke anga malohi ko hafo I lea whakatonga ke tonu. If you're not dominant, ko pau ke oe sia ko he fo I toko nima ko ia. O now atakai ko he taimi lahi taha ia ko e around. You will become them. Mahino atu e vare kua. Kau whenke ule whakatonga uke vare kua. Mo vare kua. Aia he kau whautana whatatake ke princesi. Neo ngo ai ha ao koto ape eo ke whe ao mo princesi. Manatu e ue sia ko he princesi. Uhinga ukanga whaka princesi. Everything whaka princesi he ko princesi. Kake manatu I ko te e ko. He. Neo ngo ai kai whaka princesi. Hila whaka princesi. He neo ngo ai ho o mao e anga ko ia he ko influence ko every day. Manat he kai ke hao princesi. As mahinu domneni. He kai ke ne tufi ha mea mea ko. Manat ki ai. So it doesn't exist if fury ko na atu ko legit de mea ko ia. Ko princesi ke vataktaga de princesi ka ko ko e ia. Te ke fie princesi. E ia e taimi. Te ke alpe ku ke fie princesi ko. He. He I kai pe te ke princesi ko. Neo ngo ai influence ko e princesi. O ke anga I have ma to onga princesi mo mea. Te ke I te e pe ko. Mahino atu ia ko fai tano whakatata mahino I ke watka ko. Neo ngo ai pe te ke ngawe vai tata mo au. Pe te ke whe aholo mo kakai poto mo kakai maalunga mo kakai ha. O ko ke vare kai te be. O mahino. Tue ki ai. Okay? Wana ngalo ia ko. Te ke I te e pe ko he I kai te ke princess ko. Neongo ia. Manatu ki ai. Ia. Te e pe ke princesi, te e princess pe o vale pe puna ulo hake ia. O princess. O fui tano whatata mahino au bito atu ia vare kua kau vare kua. Te ke vare kua ni pe o vare kua I peki whai toka. Toke ka pati tu kalo ako. Ka ko ilo e au ka vare kua ko mo tolu. He I ka ke toi lava I au kilo ki ako. Kai na te whewhea ka amerikando. Whai e mea ko te e ata abe. Oua nā ke toi hopo hake kuki ke princesi o ki ai ke ah mea eu pehena. Okay? Ko vare kua matolu pe o tau ki whai toka. Tufi ma loto pe this is the duri is long. Pe ke hopo hake lewa koe. He kumana tui. It's a soft skill ko foi tufi mai loto be in your everyday life. It's not legit. Ya te foi mea que tau passe oficiare o que this tree is mine. Manu, he? Io. Sanga la ngau kukua matolo. Te ko be au porque hama go interest ai. E go ilo pe e au. Ko ilo I ba ma go le ai. Ko ha whenga mea ko interest ai. Ki lo bia e ana. O pe he koe na ia. Vare fie biri ni sesi ai te e go koe. O si ake. Manatu ki ai. O wena ke o vare ko ngalo a koe ia koe puna ulo ake o vare kukua matolu. Ke tuhu ke he umata. Te ke kukua matolu pe koe ke.
paonganga. Mai no tu ia. Tu ana ke fe poto ia ku ilo pe ana me fe poto ana ia. Ko ena legit Diana ia in americano. He left go moto mama loto be for Farus. Friend behind hopo mai gige. Daffy who might got there legit and no foi front behind me. But that I send go boy. To way yeah. You be ana fateria be nai he fateri he ne kene malai. Ko me go taile. Te kai ki taile ko. Ke tala tu ya. Ko go taile oi. Ko te whakaanga ka lavu. Mana tu ka go ke he mo lavu na te kai nga bobu la. I still gets away with it, yo. Oi fe tu lo pe. Man oi foi taile. Na mo taile whakaku. Ai karasi mai ange o fe go me agoe mo le be mai ange o fe me agoe na mo hiki ha ko taile ke hange go au ane fe tu pa ke o fe poto go poto pe go taile am fe dolo am le kan ke nga bobula. Okay, I still gets away with it to the end na hino tu ia kakai o no nga mo faita. Tu ga kwe poto he go ila me go patado gi ai mo ta bebe. E ta bebe no ia ngi go motolu. Te o vale be. Ngalo ia ko te ya puna ke ko princess. Mana tu e foi tano frata go ia. Metaphorically speaking, te ke te ai be go. But they can wanna be princess because we get around a princess every day. Ya que fie princess ya ibe, ba que to on afra princess ya ibe ka he ga ibe te princess. Imagino a tuya. Iya. Nga o matolu. Fanga vale kuku ada legit. Ko frasesele kai go frasesele go diagnose ko ia mapa natural valley ko ia ko ven fe we go ale be ko natural valley ma kukua ai na ya ko de ke ka go fie poto ko ho valley be ago e kai te ai be go ke au e ko au ia ke he au ia. I make a choice. I have options. About the fear poto. To go out for poto, it's legit. Like about the fear valley. To go out valley, natural valley, be go lava 6 be he receptacle. I know ya. If I like saying good. He go lava we be he. Ko e na ia, ko ho o fie pirini sesi be ka ko e te e. Be hei kai ke uhinga e ni ia o ke henga rango me ka mea poto, be te ke poto ai. Ma natu ka koe, ko ka mea koe poto pe na to te ke ware kukua pe koe. Ware kukua, natural ware kukua, to ware kukua specific skills. Okay? Ka ware kukua, ko tau whai ke hei. Ka go lea be mea go ilo. Analyze mea go ilo. O go lava analyze o data. Kau mea. Legit my foi mea go, yeah. Dogi inbox mai kau ato e ku official transcript. Ke ngahi mea go na lava o ai. O ku o lava o ai. Man. Mahina tu ya. Ko ana o tai me utano fie poto ai o ku poto. E tate e legit fai ke lea lai bepa. Pea ka paole ke fie mea ke ave atu u kalasin au to o. Me ko official transcript mo GBA. Tala mai ka hanga ave atu e mea ko pata to ai ko ilo. Ka paole ki kai. Fa mea vale kukua. Si o pe me tu alaine.
si pai ai pe hongu tu te e pe tau ki fai toka. Mai no, pa ki toki hei. Ka ua na ngalo si ka ya go vare kai te go. Pa go Fairuz is not a specific skill. Na ke train ni go foi marere ai pe. Pe ora te ha ke mo ma compare mai ka. Oh, tau nga vai ka to pe tau ha. Ami o legit license state a Washington. O kia license mo license fa mare kuku. Tu é folaki ai. Mano. Tu guaco futa pepe. Ko ki video fi poto pe ya aku. Eko tôi see me ago time ke au gym he ko ne follow up e kai tôi ken with muscle. It's my pre-workout strength ke ken no for muscle time up te ke eu ka me au ki ak ka ko la hang ta bebe aku o to vai e for e for in pre-workout ti te mo aku he thing ke from ala ki he tanga bari kuku matolu ko o nonga e fu vai go na fai e ola mauloto is mita duri is long ngata be ai tu ka ena ya he option ya ena ba fai te li ki fai nga me au fi fai como doli have no choice go lelebe without no specific skills, just a soft skill. Fairuz maroto mai no ya sai o fato yo ko foi live fe potoi Fakamala ala ke ka American do nga vai si analyze mai yami kono analyze le va pehena penanat ke foi tano fa ta princesi mote te e do tau ki fai to ka ne on ai ho wanna be princess. You will never ever become a princess regardless of being around the princess. Okay, go te e pe ko ke awa of that yo bye.